Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan gagita kat impatulod. Ti pagama nagpailingir di tinagan Aloyda. Manipod Nueva Vizcaya. Kastoy mahan ti kunana. Dear Mr. Lonely. Kaya't kumamat nga ibinglay ti pakasarita kiti biyag. Dakkel ti panagtalek ko kini Jonathan nga asawak. Ket jak pulos ni namnama nga aramiden na ti may sa abanag, apakasaktak launay. Bueno papagayam, intay denggen ti pakasaritaan ni Loida. Dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Simangput kagayaman, Jonathan. Kasangsangpat ko lang, bakit? Kumusta ti inaplayam at trabaho? Naawat ka kadimot laang? Wen, bakit? Kasi ti apo, naawat akmat. Isardang tapay lang ti aggarden. Tani, nagsasarunot ti pan nakalugi ta. Nasayahat nga rod no kasta. Kaano ka amang rugi iti trabaho? Inton Lunes pa, bakit? Kat nakaluto kan? Wen, itay pay Sumurot ka iti kusina. Tamang idasarak iti kanenta. Dagiti ubing ngay. Aggigiddan tayo namangan Imunadan anangan. Mabisinda ka nung amin. Iso apinakan ko idan. Adak dito'y nanang. Sumrag kayo. Nanang, ni tatangay? Ada ijay balay. Madama atartarimaanan na tinadadaal a cabinet. Ay, kumusta matang garden yaw? Awanan, nanang. Insardang mi paylaang. Tadiretso matan ti pan nakalugi mi. Amangan no nakarkaro ama ilumlum kami iti utang. No ituloy mi payla ti agmula. Ti asawam nga Anya matan ti pakakumikuman na no saan kay magayam anagmula. Adda trabaho na itananang. Isuda ti mangidil-deliver itinatang iti sigod a supplier mi. Ay, nasaya at tanaawat adagos. Narigat ngagpayso ti aggarden. Sugal mo laang tasaan mo't akanayo na mayat ti presyo. Wen nga rod. Mala, anusan niyo anak ko. Ada ka asi ti Diyos. Anya ti gagarayo, nanang? Ay, kailiw kayo laang. So nga mayak. Kunaklakit din no adda na patag nga ibagayo. Anyat na pasamakan ka, Jonathan. Apay akas ta tilangam anagawid. Maasarak iti may sa akatrabahwak. Karitan nakit din. Di mulatan ikaskaso ti kakasta a klase ti tattao. Ang mga numakiapa ka, katday tapay ti pakaikatam iti trabahom. Manulang abulan mo ijay. Makiapa ka kit din. Maasarak nga rod. Pagpupudutan dak, katawan matdakas nga aramidag. Hindi siya klaang ti mauma. Talaga madanog ko day jay. Agkalma ka laang. Ulita ka. Di mo sayangan ti oras mo iti kasta aklasi ti tattao. Ay, wen gayam. Agsapsapol iti sales lady ti gayam ko. Kayat ko kumati agaplay. Tapno di ka marigatan unay. Asino nga iti mga wir kadag iti anak ta no agtrabaho ka? Adamot datatang ka nanang. Saanan? Siya kung ti agtrabaho. Dito'y kalangan balay, tapno maasikasom dagiti anak ta. Nakababain kadananang kantatang. No ipabantay mo pay laang dagiti anak ta. Katlakay kan bakat dan. Sigam gaya ang pare Edward. Imayak, tasyak ti mangipakadaken ka pare. Ang mga nudi nakapalubusan ti asawam. Ay, bagakan kwa ni di kalman. Saan mo ta sumumbat? May mayat nga agpayso. No si kati mangipakada kanyak. Ay, anya man ang timang mangag ko. Anya apalubusan. Kwa mare. Kastoy ngamin. Kasangay ko inton bigat. Kat ipakada ko man ni pare Jonathan. Ay, sigurado nga adamanen arak ijay, pare. Sabay, ti kumparim no mabartek. Kumarit. Saan mat? Bakit? Anya saan? Kat no kasta ti aramid mo.
Palubusan na ka, day, bakit? Maminsan lang iti makatawon nga agbirthday ti gayem ko. Di ka madanagan. Sa anak nga agbartag. Promise. Amo kon, mare. Agkuyog kayo langan ka ni pare Jonathan. Tagjajaming tayo ijabalay. Tapno awan matlangan ti pagdandanagam. Dayta ket ti ibagbagak. Nalaing kayo amang idiskarte no arak ti pagsasaritaan. Napintas mo't gayam ti nobya ti gayem ko. Di nakman bulaan manong Jonathan. Napintas nga ibagbagamot. Kado kinamuro ti rupak. Ay na, agpay so ti bagbagak. Talaga napintas ka, Trixie, ating ko. Jonathan, anyat orasen? Nay, apay nga da ka. Nasapa pa'y mat. Itaypay nga agururay dagiti putot mo. Rumabiin, ngam di mo mat ko na nga agawid ka. Overtime mat tanti kastangar aramidam. Bakit? Yamamukan ka ni Trixie. Tinobya ni Edward agayam ko. Jonathan, umay ka na. Itaypay ang nakasagana ti pagdigos mo. Itaypay nga agpukpuk kawak ngam di mo't sumungbat ti loko. Asit gak man laangan. Na, ta cellphone mo manan ti dumdumugam. Anyati ko na, bakit? Agdigos kan konak. Sino ay ati kachachat mo? Apay akas taunay ti ragsak mo. Sikagid di mat, bakit? Dalangin istorya ni Pare Edward kanyak. Nuan yaman day ta, bay ampay laang. Agdigos kakit din. Mabit lang, bakit? Agkape kayo, nanang. Agyaman ang anak kaw. Anya nga minon ti gagara yo? Ay, kastoy nga men, anak kaw. Ada nakita ni Antim Asimang Ijesentraw. Ha? Anya ti nakita na, nanang? Nakita na kano ti asawam nga ada kaduan na asabali a babae. Napudaw kanaw kan short hair. Sino kumangay? Babae na siguro Anya? Amangan mo't no saan ani Jonathan tinakita ni Auntie Simang. Amangan no karuprupa na laeng, nanang. Kasla problemado ka ita, Pare Edward. Buen, pare Jonathan. Nadagsan ti parikot ko ita. Anyang amin ayati parikot mo, pare. Ni Trixie, pare. Nabayagan na di kam nagkita. Kanayon matlangan na busy. No daduma, kasla di na kun paganano. Sabali ti agparparik na kanyak, pare. Awan ka di pa nagtalak mo itinobyan, pare. Amangan mo't no talaga busy laan. Sapay ko tapod no abisi laeng. Naimbag na aldaw yo. Umayak man. Mabalinti sumrat. Si Kamat Gaya, Mariloida. Itay kakadipay dita. Wan. Nangag ko ti saritaan nyo. Ha? Ay, emosyonal kayumot ngamin. Iso nga inuray ko amalpas Anya ti gagaram aya bakit? Ay, nalipatam ti balon mo. Iso nga inyag kon Nagbambanog ka pay laeng. Mabalin mo't agumatang aklatan di tarwar. Naimimas mo't tilutok Kan maysa, sigurado anadalos. Naimbag ka pa pare Jonathan. At damang itultulod iti balon mo, numalipatam. Siyak ngay, numalipatak, awanin. Masapol agumatangak. Talaga nga apalan ka, pare. Pare Edward, ni Jonathan ngay, itaman pa'y asaan kayo nagkuyog nagawid. Kit no naglangan ni pare Jonathan ni Tamare. Nasapamot nagsagana itay bigat. Di na kano kayat ti maladaw. Kunak man no masakit. Ta isumot impakada na kinibus mi. Anya? No kasta. Adda sa bali anapanan na. Mabali na kasta, mare. May katlon alangan na ita. Kat sigud mo't nga always present iti trabaho. Naglukon day dya tao. Ti pakada na kat mapan ag trabaho. Amangan no jak amo.
Kat addamot gaya man sa bali nga aramiden na. Loida! Lukatam tiri daw! Loida! Mabitlaan! Agawaam! Sige, umunag ka. Agtugaw ka tagsarita ta itinalapat. Sa dino tinapnapanam. Saan ka kanumot asimurak? Anya kumangay ti bibiyang mo? Aglisi ka man itidalan ko. Sa dino tinaggapwam ko na. Kasangay ti gayem ko, kat imbitado ak. Iso ang naglangan ak pailaang. Saan nakalukwan, Jonathan? Nalpasan ti birthday ni Edward agayem mo. Apay, ni Edward lang ay ati gayem ko. Di nakpilusupuan. Tamakang nga talaga kanyak. Ala, wanan. Hustukan. Siya kung ti kamali. O niya, naragsakan? Pare Edward, anyat masapul mo? Adda ka din ni Jonathan, Mare. Ne, apay ti asawak. Adda limad a relasyon da iti nobyak. Anya, limad a relasyon ko na. Sino ti bisita, Lloyd? Si Kamil Gayam, pare Edward. Kumusta? Anay ko. Apay asinipat na ka. Awan mat amok abasol ko kan ka. Apay nga agkabil kayo ngay. Awan mat amok abasol ko kada kayo. Nagpudno ni Trixie kanyak, pare. Awanan ka itibain! Di ka naglibak, pare. Di ka di makonsensya iti kastangar aramidam. Pare, bakit? Dailawan kami lang. Saan mi nga inggagara? Saan nga inggagara? Manipod ita. Lipate mo nga gayam ta. Ulag ka. Sikatin ang dadaal iti relasyon nga ay aywanak. Di na ko mapanawan, bakit? Diyak lakit di ka ba alanti mayadayo kada kayo? Dahita ko mati pinanunot mo. Sakbay anagaramid ka iti kalukwan. Bakit? Dailawan kami lang. Nailaw ang tarupam. Aglisi ka iti dalan ko. Tagim paki akon. Diyak kaya ti makipagnaadkan ka. Bakit? Di mo kumayadayo dagiti anak ta. Kasya na kumamat Nakapagdesisyon akon. Pumanawak iti daytoy abalay. Kat itugot ko dagiti anak ko. Agsinatan, Jonathan! Bakit? Pangasim. Ikanakpay ko maiti may sapay agundaway. Kung naglagit din no asino ti bisita, may da kayo magayam, Loida anak ko. Nenay, apay akas ta tilangam. Nagsangsangit kan samay. Awan kami to ni Jonathan, nanang. Awanan! Nanang. Ay, anya tinagapaan niyo aya. Ipalawag mo, tapno maawatak mait. Ada babae ti asawak, nanang. Adalimad a relasyon da iti nobya ti gayam na. Anya? Diyak maaglon. Diyak laing pagarup ang maaramid na ti kastoy kanyak. Ay, nalakamot gayam ang masulisog ti asawam. Amangan mat no isuda nga agpaysaw jay ibagbagan ni Antim si mga nakita na iday. Diyak amo, nanang. Ay, Nukasta pa siyarak iti pagtrab-trabahuan na. Awan mat makita ka. Tijak amo. Karelasyon na matgaya man tinobya ni Pari Edward. Loida, bakit? Mabalin ka din agsarita ta? Nagpuskol launay ti rupam nga agpakita kanyak. Kalpasan ti inaramid mo. Awanan ti rumbang apagsaritaan ta. Gaputa dinadaal mo ti amin. Di na ka din mapakawan, bakit? Gura ti marikriknak para kan ka ita. Iso apang nga asim tasardangan nak. Di mo guluan ti biyag ko. Pagbabawyak ti inaramid ko, bakit? No ikanak iti may sapay agundaway.
Ikarik asan ama sayang. Kas nakunak itayan. Nasakit para kanyak ti kas dyan nga inaramid mo. No umay ka diti balay para ka dagiti ubing. Datatang ka na ng ti kontakam. Pangaasim. Loida. Pangaasim tadi mo na yun ng ti sakit tinakam kukan ka. Kumusta mo tinaplaya matrabaho ijay sintro, anak? Naawat ka kadimot laeng. Kaasi ti apo, naawat akmat tatang. Ay nasayat no kasta. Hadamot langin pagtrabahwam. Wen nga rod. Ay wan gayam. Kumusta mo tin ni Jonathan? Adalat na iti sigud a pagtrab-trabahuan na, tatang. May sa tibos dakin ni Edward agayem na saan ka day? Naimbag man tamaanusan dado at agtrabaho ijay? Nagikatan ni Edward ijay, tatang. Kalpasan anak iwin naswas ka ni Trixie. Nagabrod ka numatan. Nagwin naswas dagaya man kini Trixie. Ay piman mat ni Edward. Wan nga ron, tatang. Manumat atawan da ka ni Trixie. Ngam kasjay tinapasamak. Tidakas na. Tipay gayam na tinang dadaal kadakwada. Saan tayo kontrolado ti kapanunutan ti pada tayo ataaw. Ngam sapay la kumaa, tama ka move onain. Kat maamamu na matan ti babae a maikari para kenkwana. Kenuray si ka. Sapay la kuma, tama ikatan tigura di tapuso manakaw. Kumusta dagiti anak ta? Nasaya at damat. Adadana ng kantatang amangas asikaso kadakwada. Anya man ang tigagaram. Kayat ko ida makadwa. Ken mang tedak matlaang iti allowance da. Nasaya at mat, tanapanunot mo dayta. Una, ta responsibilidad ko kas amada. No, kailangan ka. Mabalin ka di nga ipasyur ko dagiti anak ta. Kailiw ko mat ida. Makatawanan tinapalabas, sipod pimanaw kayo uji balay. Ang maging gaita, maikawak pailaang. Nakaturog da pailaang. Sika no urayam ang makariingda. Uray lang na makaringda. Di bale, ta day off ko mat ita. Okay. Addakan kadayta. Nasaya at maite impasyar ni Jonathan dagiti anak yaw Loida. Wan tatang, nang tedpay iti kwarta itay. Dahamag ko kat saan kanumit ten anak relasyon iti sabali a babae. Anya ko maita. Nagbalbaliw mo't siguro ti asawam. Makatawin laang tinapalabas, tatang. Kan saan tay nga amo. Amangan no adamanen ilimlimad na dita. Ngam no maipaniknik na apod no ti panagbalbaliw na. Nakasagana ka kadi makisinubyan kenkwana? Jakpay masungbatan dayta asaludsod yo, tatang. Tawin ng tinapalabas, sipod lino ko nakti asawak. Ngam aging gaita, nasakit pa'y latinakam ko. Maawatan ka, anak ko. No may papanmatkit di ti dayta abanag, saan kami na makibiyang kininanang mo? Makaamu kan nga agdesisyon para iti pamilyam. Tasi kamot ti makaamu iti mapaspasamak. Agyaman aklaunay, tatang. Panawin laangan ti makaibaga. No kaano ang mapakawan ko ti asawak, tatang. Saan na nagsardeng ni Jonathan ang nagkiddaw iti pamakawan kanyak, Mr. Lonely? Kat gaputa nakita kapudno ti panagbalbaliw na, pinakawan kumatlangan ti asawak. Kataging gaita, saan nan nga inulit ti panagbabae na. Tuy pagayam mo, Loida. Agyaman akpagayam Loida iti dayto apakasaritaam, adu ti pagbiddotan tayo, ta saan tayo mat a perpekto. Ngamkit di, adala tagundaway a makaamiris tayo, kat ilinteg tayo, dagiti nagbiddutan tayo.
Bueno papagayam, ditan ti nagpatinggaan ti pan nakaidrama ti pakasaritaan ni Loida. Tampok dito'y programa tayo. Dear Mr. Lonely. Inyornos kaninsurat para iti radyo ni Charlotte Lete Selo. Kaniti madireksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kenda ito'y nga istasyon. Agyaman kami iting kapanang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.